Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiri bakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze mu biganiro vyacu kuri no kabiri igenekerezo rya 16 z'ukwa gatandatu 2026 mu ncamake y'amakuru tugiye kwashikiriza. Mu Rwanda, Victoire Ingabire asabwa gutangura kwiregura ngo kuko imvo atanga zidashobora gutuma urubanza rwiwe rwigiza inyuma. Mu gihe imyaka 50 kwiye habaye imigumuko ya Soweto yatumye hashingwa umunsi mpuzamakungu w'umwana w'umunyafrika, mu Rwanda hari ikibazo c'abana bagikoreshwa imirimo ivuna. Imvo ni nyinshi. Singiraho nkorera, nagerageje kubajyana ku ishuri kubw'ubushobozi buke nabuze, bamwe bava mu ishuri bageze muri secondaire mu wa mbere. Naho muri Kongo Kinshasa inama yo kuzamateka imeje integuro y'itegeko rigena ingene hakogwa kamarampaka kwigura shingiro. Tofite kandi n'ikinamico urunana makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. President Donald Trump yavuze ko atanezerejwe na Israel nyuma yuko ibananije ibitero vyayo ku muhari Hezbollah muri Liban, mu gihe amasezerano na Iran asigura ko iyi ntambara tuzwa ko yarangiye. Mu nama ya G7 arimwo mu France yabwiye abanyamakuru ko Liban imaze gutakaza abantu benshi, ko rero Israel itarikwiye gusenyura amazu y'uburaro buri gihe cyose ishatse guhiga umunywanyi wa Hezbollah. Amajambo ya President Trump kuri Israel namwe muyo amaze kuvuga ataryo umunwa gushika ubu. Ibi bikerekana urugero rwo kutumvikana gukomeye hagati yiwe n'ushikanganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Mu gihe uyu munsi himbazwa umunsi w'umwana w'umunyafrika, mu Rwanda hari abana bakigaragara mu mirimo idahuye n'urugero rwabo. Iyo ni nk'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kwikora imizigo iremereye cyane n'iyindi. Uretse kuba bakibarirwa mu rugero w'abana, abenshi baba baracikije amashure bakavuga ko ari ku mpamvu z'ubukene bw'imiryango. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Turi mu karere ka Kamonyi ku zuba rikaze, itsinda ry'abana bagaragara ko bakiri bato bazengurutse ikirundo cy'amabuye barushanwa kuyasatagura bakoresheje inyundo. Aya akabavangwa na sima mu bwubatsi. Ntibatumye tubegera kuko bagiye bahunga umwe ku wundi. Mu buryo bugoranye uyu mubyeyi yatwemereye ko umwe muri abo bana ari uwe, ngo ntiyamubuza kujya kwishakira amafaranga kandi adafite ubushobozi, dore ko ngo umugabo we yamutanye abana 4. Abana nagerageje kubajyana mu muryango, ariko abana umuryango ntiwabemereye, ntiwanabakiriye. Babujijwe uburenganzira kwase. Singiraho nkorera, nagerageje kubajyana ku ishuri kubw'ubushobozi buke nabuze, bamwe bava mu ishuri bageze muri secondaire mu wa mbere. Mu murenge wa Nyarusange w'akarere ka Muhanga ho abana benshi ngo bishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gucukura imicanga ndetse n'indi bikorwa by'ingufu byo muri za kariyeri. Ni akazi kabasaba imbaraga rimwe na rimwe badafite, kandi kabamo impanuka nyinshi zitaburamo n'impfu. Nyirangezeyo ni umubyeyi uvuga ko afite umwana w'imyaka 16 wanze kwiga akayoboka y'ubucukuzi. Kandi noneho umwana wagiye mu mabuye akubwira ati wimbaza ubusa, birakureba hiki. Nyine ubona ahita ahindura n'imico. Nta nyungu zirimo abo bana tugeze amahirwe bakabona nk'umwuga mbese. Naho Nkundimana Pierre nawe wo mu murenge wa Nyarusange yambwiye ko nawe afite abana bamunaniye bakajya gushaka amafaranga mu bucukuzi bw'amabuye. Avuga ko leta ishyira imbaraga mu kubashakisha ngo basubire ku ishuri, ndetse bamwe mu bo bakoresha imirimo ivunanye bagahanwa. Gusa ngo aha hari ababyeyi baharenganira. Leta ivuga ko twabigize mu ruhare, kandi ntako tuba tutagize. Iyo bwije ni babandi biba, hari igihe twibwa amahene, hari igihe twibwa ibitoki, hari igihe dukurirwa nk'amateke mu murima. Nk'abo ngabo nabo leta ishyizeho ingamba igashakisha uburyo bashaka mu masantere, nabo twagira umutekano. Bwaba uburangare bw'ababyeyi cyangwa se ukwigomeka kw'abana, ngo nta mpamvu n'imwe yasobanura ko umwana akoreshwa imirimo ivunanye. Evariste Murwanashyaka ni umukozi w'impuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu Clado, akaba ari n'impuguke mu bijyanye n'uburenganzira bw'abana by'umwihariko. Mbere na mbere inzego z'ibanze zaho hantu umwana ari gukora imirimo mibi zakaba arizo zifata iya mbere kugira ngo zivane wa mwana muri ya mirimo mibi, ndetse zinahane abantu bari gukoresha wa mwana. Ababyeyi bemera yuko umwana wabo ajya gukora imirimo mibi wenda ngo ari gushaka amaramoko yatuma abona agira uruhare mu gutunga urugo, nabo bakwiye kumenya yuko bakora ibyaha. Abarezi bakaye bazi ngo umwana utaje ku ishuri ari hehe. Ntabwo umwana akwiye gufata icyemezo cyo kuva mu rugo ngo ajye gushaka ibitunga urugo cyangwa ajye gushaka ibimutunga ubwe cyangwa ibimubesha ubwe. Abana
ntabwo aribo bashinzwe gutunga ingo. Zimwe mu mpamvu zitungwa agatoki ni ubushyamirane bwo mu miryango, ubukene ndetse n'ubujiji bwa bamwe mu babyeyi bumva nta mpamvu yo gushyira igitutu ku mwana mu gihe adashaka kujya ku ishuri. Leta y'Ubuhinde yafashe ingingo yo kubuza ko imiti yo kunywa ivura inkorora isubira kugurishwa atarupapuro kwa muganga bwerekanywe. Iyo ngingo ije nyuma y'uruhererekane rw'ivyago abo bana banyoye imiti inkorora yakorewe mu Buhindi arimo uburozi bigatuma benshi muri bo bapfa. Inkuru Charles Haviland mushikirizo na Siriake muhawe nayo. Kuva mwaka w'ibihumbi 2022 urwaruka n'abana barenga 140 baramaze kwicwa n'imiti y'inkorora yo kunywa yahinguriwe mu Buhindi yarimwo uburozi, haba mu Buhindi nyene no mu bindi bihugu birimwo Gambia aho hapfuye abantu baba 70 hamwe rero na Uzbekistan. Umwe mu banyamitahe bakomeye bo mu rwego rw'ubuhinga mu Buhindi yavuze ko izo mpfu zabaye mu bindi bihugu zambika iceyi igihugu cose. Abadandaza bamwe bahahamiye amaronko gusa bafata bimwe mu bikoreshwa mu guhingura iyo miti bakabisubiriza n'ibindi bizimbutse ariko biri mu burozi bakabihendesha abahingura iyi miti ku rugero rubayabaye batabizi. Iyo miti y'inkorora yaramaze igihe kitari gito itagenzurwa cane mu gihugu hagati aho mu Buhindi gusumba mu bisagara kuko yashobora kugurwa atarupapuro rwo kwa muganga rusabwe mu maduka asanzwe. Ariko ubu ivyo bigiye guhinduka. Leta y'Ubuhindi ivuga ko igiye gukomeza amategeko y'ubugenzuzi kugira ngo yirinde ko ayo marorerwa asubira kuba muri kazoza. Urakoze Siriake. Inama nkenguzamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje 100% integuro y'itegeko rigena ingene hakorwa kamarampaka kw'ibwirizwa shingiro. Hazigaye ko iri integuro itegwa ko igikumwe na Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo ibe itegwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibabona ryiza izo mpinduka. Vyinshi kuri inkuru Latifa Mutesi. Abasenateri 89 bitabiriye itora bose bashyigikiye umushinga w'itegeko wari wamaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku itariki ya 9 uku kwezi kwa gatandatu. Nyuma y'icyo cyemezo hasigaye ko Perezida Felix Tshisekedi awushyiraho umukono kugira ngo ubitegeko. Ni mu gihe amategeko amuha iminsi 15 yo kuwemeza, kusubiza ngo wongere usuzumwe cyangwa kuwamagana hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Mu gihe nta cyemezo yafata muri icyo gihe uwo mushinga uzahita ubitegeko ritangira gukurikizwa. Icyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kunenga uwo mushinga bavuga ko ushobora kuba intambwe iganisha ku guhindura itegeko nshinga, ibintu bavuga ko bishobora gutuma Perezida Tshisekedi akomeza kuyobora igihugu nyuma ya manda ye ya kabiri iteganijwe kurangira mu mwaka wa 2028. Mu kwezi gushize Perezida Tshisekedi yatangaje ko yiteguye gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya 2028 mu gihe abaturage baba babyemeje binyuze muri kamarampaka. Umucamanza muri sentare nkuru yabwiye Victoire Ingabire ko atezwa gutangura kwiregura kuko imvo atanga zitotuma urubanza rwiwe gunguruzwa aho ni mu Rwanda. Gusa umucamanza yemereye Ingabire kubanza kuganira abagize umugwi bivuga ko abanywanyi biwe imbere yo gutangura kwiregura. Ni cemezo cyasetswe ko inyuma y'impari ndende umucamanza akagiriza umwe mu nyamategeko ba Ingabire kutubaha sentare. Jean-Claude Mwambutsa yari yahatorereye. Ingabire yemerewe kuvugana n'abagize itsinda baregwa mu rubanza rumwe. Iki ni icyemezo cy'umucamanza kandi kikaba na kimwe mu byo Ingabire yagaragazaga nk'inzitizi zituma asaba ko urubanza rusubikwa. Gusa izindi mpamvu nk'iyo kuba atavugana n'umuryango bihagije, uburenganzira bwo gusenga ndetse no kwivuza, umucamanza yavuze ko izi mpamvu zidakomeye. Izi ngo zirebana n'ibyemezo byafatwa n'abategetsi ba gereza kandi bikaba byakurwa mu nzira mu gihe urubanza rukomeza. Habaye impaka ndende ubwo abanyamategeko ba Ingabire bavugaga ko ibyo asaba atari ukugirirwa neza ahubwo ko ari ibiteganywa n'amategeko. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo rwavugaga ko ibisabwa na Ingabire bigamije gutinza urubanza kuko ntaho urukiko rutegetswe kwemerera abahuriye mu kirego kimwe kukiganiraho. Abanyamategeko ba Ingabire bakomeje kugaragaza ko batishimiye ibyemezo biri gufatwa kugeza ubwo umwe avuze ko urukiko ruri gutanga ijambo ku bushinjacyaha nyamara ntirutange igihe gihagije ku ruhande rwa Ingabire. Ibi byabaye nk'ibirakaza umucamanza ndetse avuga ko amwambuye ijambo. Ibyagaragajwe na Ingabire nk'inzitizi kuri we avuga ko bikomeye ndetse kudashyirwa mu bikorwa bikaba byatuma aburana atameze neza mu mitekerereze no mu ngufu z'umubiri. Biteganijwe ko ubushinjacyaha aribwo buzahabwa ijambo rya mbere bugasobanura ibyo burega Ingabire mbere yuko yiregura. Ingabire yinjijwe muri urubanza rwari rumaze imyaka igera kuri 5 ruregwamo abantu 9 bivuga ko ari abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ryashinzwe na Ingabire ariko ritaremerwa. Kimwe n'abagize iri tsinda, Ingabire nawe akurikiranyweho ibirimo kuba mu mugambi wo kugirira nabi ubutegetsi ndetse no kuba mu mutwe w'iterabwoba.
Jean Claude Mwambutsa urakoze. Anne Marie kaza muri studio tubwire ayavugwa ku makuru ya bisehoza miryango. Urakoze cyane Bernard. Mu makuru batanzeho ibitekerezo harimo ivuga ko Trump yasabye Israel kwitwararika cyane ibijyanye na Liban. Uwitwa Eric Ruzindana yagize ati umugabo ntatinya ishyamba ahubwo atinya icyo barihuriyemo. Hanyuma ku nkuru y'urubanza rwa François Bozize wahoze ayobora Centrafrica akaba yatangiye kuburanishwa adahari, Lahav Loy Alakaza yanditse ati ndanezerwa iyo wahoze ari mu kibanza nk'ico asozereye mu rukiko, nanjye njya inyabutongo niraramiye akaguru nashize mu ikoma. Hanyuma aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze ko guhera ubu igitero cyose kuri Libani kizafatwa nko kurenga ku masezerano hagati ya Amerika ndetse na Iran. Charles Byiringira ati icyo nkundira Iran ntibeshya, ibyivuze irabikora. Tuyishime Arcade nawe yagize ati I swear Israel ntizabihagarika pe. Bernard. Urakoze Anne-Marie. Muri kino rwa tennis abavukanyi bazwi cyane Serena na Venus Williams bazosubira gukinana mu mahiganwa ya Wimbledon muri irici. Abavukanyi baramaze gutsindira hamwe ibikombe 6 muri Wimbledon, icanyuma bakaba bagitahukanye imyaka 10 heze. Bamaze kandi gutsinda ibikombe 12 umwe yikinana muri Wimbledon. Mu ntango zo kwezi Serena w'imyaka 44 yaragarutse mu mwuga wiwe wa tennis nyuma y'imyaka 4 yari heze adakina. Ico gihe yatanguriye mu nkino zihiganwa rya Queen's Club Championship. Tukiri mu vy'inkino nyene twakire Yves Bucana ducire ku mayange avugwa mu nkino z'igikombe c'isi zibandanya. Mu mikino y'igikombe cy'isi umukino ukomeye cyane urahuza Ubufaransa na Senegal ku isaha ya 3 z'ijoro. Ni umukino wa mbere wo mu itsinda rya 9. Uyu mukino ushobora kwibutsa abantu uwabahuje mu gikombe cy'isi cya 2002 muri Korea y'Epfo, Senegal igatsinda Ubufaransa igitego 1-0. Mu mikino yarayibaye watunguye benshi n'uwahuje Cape Verde yihagazeho inganya na Espagne 0-0. Ni mu gihe ikipe ya Espagne iri mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe. Hagati aho Tunisia yirukanye umutoza mukuru Sabri Lamouchi nyuma yuko iyi kipe itsinzwe umukino wayo wa mbere mu gikombe cy'isi inyagiwe na Swede ibitego 5-1 mu mukino wo mu itsinda F wabaye ku cyumweru muri Mexique. Amakuru yakurikiyeho yavugaga ko Lamouchi yahise yirukanwa ko kanya, ariko amakuru BBC Sport yakuye ahantu hizewe yavugaga ko uyu mutoza w'imyaka 54 yatoje imyitozo yo kuwa mbere. Nyamara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Tunisia ryamaze kwemeza ko amasezerano y'uyu Mufaransa yasheshwe ku bwumvikane bw'impande zombi. Hervé Renard wahoze atoza Maroc na Arabia Saoudite yagizwe umutoza mukuru w'iyi kipe kugeza irushanwa rirangiye. Lamouchi abaye umutoza wa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi wirukanwe nyuma y'umukino umwe gusa. Naho umutoza wa Iran Amir Galenoei avuga ko Iran ariyo kipe irenganywa cyane mu gikombe cy'isi nyuma yo gufatirwa ibyemezo by'ingendo ku munota wa nyuma. Ibi yabivuze nyuma yuko ikipe ye inganyije ibitego 2-2 na New Zealand mu rukerera rw'uyu munsi. Galenoei yavuze ko bari bateganyije kurara i Los Angeles maze bagakora imyitozo yo kuruhura imitsi ku munsi ukurikira, ariko ko ifirimbi ya nyuma ikivuga bahise babwirwa guhita basubira mu nkambi yabo y'imyitozo muri Mexique. Yagize ati nyuma y'umukino batubwiye bati mugomba guhita mugenda ako kanya, kandi ibi byadushenguye cyane rwose. Urakoze Yves Bucana. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Nuko rero tukatugeze ku isaha 12 n'iminota hafi 44 mu Shubati mu Rwanda. Niyo masanyane tugeze ko mu Kiderege mu Burundi. Ubu n'abakunzi b'urunana umwanya ndigwanyu. Stefano akomeje gushengurwa n'ubucuti bwa Pascal na Nyiramariza. Hagati aho kwa Karemera mu ngamba zo kwikura mu bukene. N'urunana kunyorosora se Karime. Ndakorosora se kandi ndimo gukorosa ngo nibyukire wa mugore. Nese ugiye kandi uzi gahunda dufite uyu munsi. Iyihe gahunda se?
nese baka kanya bibagiye ko ugomba kujya kuzana amafaranga y'inguzanyo ku kagari. Kandi mbyutse ngo nkarabe mbariho njya. Kareme nawe urakabije pe, use muri iki gitondo Sedo we yahageze we. Nshaka mutangiza hansanga. Ni naho abona ko ikibazo cyanjye rwose kibabaje maze akinyemurire. Yo ibaza ariko nuyazana we. Umva ndahita mbanza nguremo ikiro cy'inyama tuzirya dushirame. Umva nta n'igicero ukuramo ntaramara kugura moto yanjye. Yego komana yanjye. Ubuse ku buryo niyo baguhamesha gasaguka twabura kwira kanyama. Niba mpa menshi ndaguramo moto ebyiri de. Imwe nye nyitwara indi nyiho umumotari uzajya mverisa ku munsi. Natwe tugiye kwa bakire nko kwa Bushombe na Kankwanzi we. Tujya mu nama umetse ubundi ngende mpepera abantu bose bagiye bavuga ngo ntacyo tuzimarira Kareme. Ndimo ndashushanya umunsi nzaba nitwaye kuri moto mfite n'umuntu umpa amafaranga ya buri munsi we, nkumva nzaba ndi nka minisitiri ndakurahiye. Ese ubundi Kareme ko bavuga ngo nta muntu utwara moto adafite perimi, ubwo wowe uzabigenza ute? Ibyo se ni ikibazo. Numvise ko moto itagorana n'ukwezi kumwe rwose umuntu aba yayimenya. Nese ugize amahirwe uyu munsi bakarara bayaguhaye, ejo ntitwahita tuyigura we. Nabyo ntacyo bitwaye da, niba yama ejo nzagenda nguremo moto izi ebyiri zose. Njye abamotari bazitware noneho nanjye mbe niga gutwara nshaka na pe. Umva njye ndumva nashyushye pe. Ahubwo reka mbyuke rwose nkarabe tujyane. Tujyane hese kandi? Tujyane ku kagari nyine ngufashe kwaka inguzanyo. Erega buriya umuntu ari gukora ikintu ari umwe biratinda rwose Kareme, ariko iyo mufatanyije muri babiri birihuta. Oya Nori, byihurire ntabwo ari ngombwa. Wowe gumahanga ukomeze wite kubyo mu rugo, sibyo? Bijya nanjye ndabyikurikiranira. Kareme, kwanga ko nguherekeza ngo tujyane gusaba inguzanyo urikeka iki? Aha nahese Pasika. Nje kukureba Nyiramari. Wamenye utese ko naje hano mu mirimo ya koperative? Naringiye mu rugo sinzi ukuntu nteye amaso hano nuko mbona ndakubonye da. Ari amahoro se ariko? Ubu merewe nabi rwose Kanyabungo, noneho ibintu byanjye bitaye hanze. Baba we, uriya mugabo nawe ariko ni umunyamahane. Nta no kukureka byibuze ngo abanza kwihanangirize. Yewe nuko umuntu yirebaho n'undi akirebaho ntabwo atagize ngo anyihanganire. Yakomeje kuntera ubwoba ngo azanyirukana ariko nyine ntabikore. Uyu munsi rero abonye amezi 2 yuzuye ntamwishyura, afata umwanzuro araza aransohora pe. Yewe niba amezi 2 yarashize utaramwishyura ntako atari yaragize ngo kwihanganire da. Byose satari Stefano nyakwizihirirwa no kwinyarira mu isoko. Ubu yatansambanyiriza umugore simba nibereye kwa Rangwida nkaryama nta wumbaza ubukode. Ariko ubundi Pasika ndakumva Stefano wazamureze. Buri hasi kirego cyanjye kizagira ishingiro cyangwa abaturage bazangira nayubu. Ikirego cyawe kirumvikana kuko n'ibimenyetso birahari. Ubu uzagitange mu nteko rusange abaturage bose bahari urebe ko batamugufasha. Niba ari uko bimeze rero nzamurega mu nteko y'ubutaha rwose. Uko bimeze? Jewe najyaga mbitekereza ariko nkavuga ntiwasanga ntaba ngiye kuburana amafuti. Ntabwo ari amafuti yewe. Ariko uzi kujya mu rugo rw'umugabo mugenzi wawe ukajya kumutwarira umugore? Ibyo se ninde wabishyigikira? Gusa nyine nashakaga ko bungurije udufaranga kugira ngo nikize uwo mugabo unsohora mu nzu ye. Noneho ibindi nzabikurikirane nitonze. Nta kibazo ndayaguha upfa kubuzanyishyura gusa. Urumva se koko wangirira neza nkazakwambura koko Nyiramari? Nushaka umpe nka 15 rwose wenda aramumfasha. Ubwo se mbifatiye? Ubwo ramwaza kwihugika mu mirimo ya koperative muzi ko ntawe wabona. Yego komanda. Stefano iki? Singufashe? Udufashe twibase cyangwa udufashe turoka? Mafashe muvurikana amafaranga. Pascal, utibeshya ngo ubikayo amafaranga. Ntayabika se niwe uyampaye. N'umugore wanjye yaguhaye de. Hita musubiza ubwo none hangahandi. Ntayo musubije sha, ntayo musubije maze ndebe icyo ngira. Urumva? Ariko mana yanjye kana amafaranga se wanyana imbwa. Mana wamushanze urankubita hejuru y'amafaranga atarayawe. Reka najye nkwasa urwo rutwe. Sigaho Pasika. Ndugabanye na Pasika rwose mbabarira. Utamukubita urwo ruwe ukamwica wakabya. Reka Pasika mbabarira. Urayazanye se Kareme? Nsanze ngo bishinzwe yagiye mu nama mu karere da, ubwo rero no kuzasubirayo.
nayo ngize ngo barayakwimye Kareme ubwo ari ugusanga nyine adahari nta kibazo ubutaha uzahamusanga. ariko amaze kubona ko Imana ibaho koko. None se ntabyo wari uzi? Oya, mbere y'uko ku cyuma cya koperative banyirukana ntabyo narinzi. None se reka nkubaze, ubu iyo batanyirukana nari kuzagira igitekerezo cyo kwisezerera koko ngo ndeke kariya kazi kabo? Nese kuba barakwirukanye tukaba dukennye bigeze aha biragushimishije? Ubu turakennye ariko ejo bundi turaba turi mu rwego rumwe na Shyaka na Filipo. Turaba tubarenzeho ahubwo Kareme. None se nubwo ari abakire muribona indi ufite moto ebyiri nk'izo tugiye kugura we? Nuko utamenya kwitwara gusa, ubundi nari kuzaguha imwe nanjye nkafata indi. Noneho tukajya tujya gusenga uri imbere n'akaremera ari inyuma tugenda tuvuza n'amahoni ngo bi 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 Kareme ikiraho ariko reba banyereka ikikunda se ko ntacyo mbona. Wowe nturebye ukuntu nyine uvugije amahoni ngo bi 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 umwana agahita yishima ubundi akabyina mu nda we. Ntabwo mbibonye we birancitse. Reka nongere nkaririmbire kongere kwishime gasimbuke we. Bi 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 Kareme rekeraho amahoni yawe ubanza yayahaze rwose ndabona atongeye kwishima ngo yitere hejuru. Noneho reka muririmbire akanuma mbona abana bagakunda. Baragakunda cyane. Karavuga ngo akanuma karitse ku nkombe z'ikiyaga gatera amagi 5 mu cyari. Ako kari mu kuririmba nabi ngaho rimba basi ngo bayi ngo na gugu ariko si uno nunda kugira gute Kareme? Bayi ngo na gugu. Ese mwafashwe n'ibiki Kareme? Urabona se nasaze mama. Byoroshye se nibatagufata ahubwo mukanya uratangira gutoragura amashashi. None se ntabwo uzi ko umwana uri mu nda bamuririmbira koko mama? Ngo byumve se nawe asimbuke nk'uko nsanzwe usimbuka nk'akanyugunyugura. Kuririmbira umwana uri mu nda bimufasha gukanguka mu bwenge hakiri kare nyogoko. Narabivuze ko nakataraza muzakazana mw'abana nimumfasha aya magi y'umwana mbazaniye nigendera ibyo simbirimo. Urakoze cyane mama. Urakaze rwose kuduha amagi yo kudufasha kunoza imirire y'umwana wacu. Naho ibingibi ndimo gukora yo kuririmbira inda ni byiza cyane rwose ku bwonko bw'umwana ukiri mu nda. Ariko suretse mwe mwataye umutwe hari ahandi mwabonye umugore agarama umugabo akajya kunda ngo araririmba ngo umwana utaranavuka koko mwabana mwe. Agi uranywa amazi gusa nta n'agasoda we? Nta kibazo amazi niyo nshaka Kiri. Ko nta murari ufite koko bimeze bite? Murari yo ntayo pe nawe nkubeshye. Cyangwa ufite akazi kenshi kagutesha umutwe muri iyi minsi? Ese unavuga ko ari akazi koko? Akazi kanjye kararengana pe. Mbwira niteguye kukumva. Nyamara buriya na psychology narayize. Cyangwa urarwaye we? Ntabwo ndwaye Kiri, ndi muzima pe. Ikibazo mfite ntigikomeye cyane ndakomeza guhangana nacyo kandi rwose kizakemuka ndabizi. Kuki wiharira ikibazo kandi mpari Agi? Nibiba ngombwa ko mvuga nta wundi nzabwira ni wowe Kiri. Ndahari ku bwawe mukobwa mwiza. Igihe icyo ari cyo cyose uzumva ari ngombwa kumbwira nzakwitaba nishimye. Mbaye mbashimiye. Agi. Karame. Amakuru ya mama? Mama wanjye se? Yego. Yewe mama arahameze neza. Simuheruka pe kandi rero ndumva nshaka kuza iwanyu kumusura. Ariko Kiri sinari nakubwiye ngo uzaba utegereje uretse gusura mama. Agi ndabizi mama naramubabaje, niyo mpamvu nshaka kuza kumusura kugira ngo musabe imbabazi. Agi. Karame. Icyari kigoranye cyane ni ukwiyunga nawe. Ntushobora kumva ukuntu nawe nabanje kugutinya. Genda se nyine. Ni ukuri. None rero niba njye nawe twarabashije kwiyunga tukaba turi kumwe, mfasha ungeze ku mukecuru wawe musaba imbabazi. Njye ariko ndumva atari ngombwa ko wakwihutira gusura mama Kiri. Kuri njye ni ngombwa cyane. Ahubwo rero ningutahana unyemerere ninjire mu rugo musuhuze. Ngo iki? Ese ko numva ushaka kwinjira iwacu ku ngufu Kiri? Ese ubwo nka ntabwo urimo kwiyumva Nyiramare? Hanyuma se w'amatwi yumva ko inka yabira ntayo kigira Stefa? Reka kuyiha ubwatsi noneho umpime. Ubundi se dusanzwe tugaburira amatungo ari uko banje kubitubwiriza? Nakubwiye ntiyereka iburare maze umpime. Yewe icisha amatungo inzara nyine uhime Stefano.
yewe cyangwa ufata inzira ujye guhura na Pascal. ntiwandusha hari ahubwo ngo ngende aka kanya wakabyara we. Aho musanzwe muhura mu bigunda se urahayobewe cyangwa wabuze amafaranga yo kujya kumuhonga? Ariko amafaranga ko numva yakuriye cyane byagenze bitera atandya se nta soni ufata amafaranga y'urugo uyarundumurire uriya muhirimbire ngo ni Pascal. Ariko ko numva ushaka kungenzura cyane kandi wowe ntawe ukugenzura ko ufata umutungo w'urugo ukajya kuwusesagura mu bagore nkureba. Wowe mutungo w'urugo se nagiye gusesagura mu bagore? Izo ndaya zawe zose muryamana wazihonze iki Stefa? Isa akaboko kanjye uwo wagiye kubanyanyagizamo. Uzabaze nkwerayo nakoreye ngewe nkayasangira n'uwo nshaka. Nuko ariko ubwenge bwari bwiziye butamenywa na bose koko. Mbese ubwo amafaranga nakoreye abaraye urugo naho wowe wakoreye akaba yawe n'indaya zawe. Reka nkwihorere ubwo urashaka kuntuka. Icyo nkubwiye ni kimwe, ugomba guhagarika agakungu kawe na Pascal kuko kamaze kungera ahantu rwose. Banza ujya kwitaba indaya zawe ziri kuguhamagara. Ariko banza barakuroze. Ubu se urangwida umpamagaye nawe nendaya yangera? Yego Rangwe. Ndakumva ye. Ntabwo ari Rangwida ni mukobwa Jana. Buretse gato. Hano ntabwo ndimo kumva neza. Reka nsohoke mfate neza rezo. Ngaho mbwira ndakumva. Ntarasoze ariko mana nyine imbabazi yewe kabigasekwa nk'akeza. Simbuka di nyaruka mukiyongo aragukumbuye mujye kugira ibyo mugira. Stefa kutavuga ubwo uziko abana bandembanye nabuze uko mbageza kwa muganga. Nyogokuru wawe ngo utumye hakubwiye ngo ikiro pe ngo yasinziriye. Arakubwiye ngo yasinziriye? Erega kibona uzanye n'iriya modoka ya Chris yese yirukira mu cyumba cye mama. Ubusanzwe undi muri salo nge kumwirebera. Ariko se mama ubwo koko kucyubeshya? Ku buryo ubeshya umwana ngo urasinziriye koko? Ndakuyamye muko. Chris yaranyuze hano ngo gusuhuza. Ansuhuza mwikisi. Bakubwiye ko nabuze abansuhuza. Utekereza ko ubu ngubu kuva mu gitondo kugeza iyi saha nabuze abansuhuza barenga nibura 50? Ndabizi rwose ntiwababuze bagusuhuza. Ariko nundi nicyo cyari kimucishije hano pe. Nge simbishaka rero. Ariko se mama, ariko nyoko bikinye? Nakubwiye ngo iki? Sinakubwiye kuri ya muhungu nashaka kumubona mu maso yanjye. Ariko se vuga buhoro mama. Vuga buhoro iki? Vuga buhoro iki? Ko hanari wanjye urambwira ngo mvuge buhoro kubera iki? Uriya muhungu yarambabaje nye. Ubu ngubu wibagije aduca mu mvura n'iriya modoka ye ayitwaye masori namaze akatwishongoraho. Byarabaye yego, ariko rero ndavuze ngo genda umusore mu ruganiro rwanjye kuko simpamushaka habe na rimwe. Mama wambyaye wambabariye kuko ntunkoze. Niba udashaka ko nkukoze isoni rero genda umubwira mvire mu nzu. Mama nukuri sinabitinyuka bose kandi ndagusabye vuga buhoro. Umva hejuru mbabarira atakumva mama ubu mfukame kuko kugira ngo umve ko nkwinginze. Mba hejuru niryamire niko navuze. Ndagusabye winkoze isoni imbere ya Chris mama. Ariko uriya muhungu yawe arakuroze nye. Ubu ngubu urapfukamye rega uratakambye ngo njye kumusuhuza nibyo yagukoreye koko. Ngo wanyese mwihurizo arakora iki ngo aryikuremo ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Ni na hano rero turangirije amakuru yacu yo kuri uno wa kabiri. Abakunzi b'umupira w'amaguru twizere ko muri kazanura kugira ngo murabe ingene Ufaransa na Senegal rwambikana ku kibuga ca New York New Jersey Stadium muri Amerika.
amakuru yarahagariwe na Latifa Mutesi mu buhinga bw'ivyuma yari Sharon Deritu kwizina ryabo bose rero bafashije kugira ngo amakuru abashikire bya nabankukira nabashikirije nk'abandi abashimiye ndabipfuriza kuranirwa aho muherereye hose.